nearer to the Lord? Do you think po ba, once you come to the church every Sunday, you have your cell group, you have your ministry, those things, naging instrument ba ito hiya para maging closer ka nga kan Lord? Sige daw, just answer that question in your mind. Ikaw, may cell group ka, you're coming to church every Sunday. Do you think, kumusta yan na ang imo relationship nga kan Lord? Kumusta kaya ano? Ikaw lang mas maaram itong bugto. But you know what? When life has provided us everything we need, kapag provided kita nga tanan, we would probably forget God. Kasi naton focus, nai-enjoy na naton masyado ang blessing, and success, and naton achievements. And sometimes, we tend to forget God kapag na-receive na natin ang answer na aton prayer. However, if we lack many things in life, we also forget God. Kasi naton focus nala, kailangan ko magpakabuhi, kailangan ko magtrabaho, until umabot ang time nga waray na kita time nga dakan, Lord. And you know what, bugto? Para haaton ng mga young people yan na, nangingiskwila na magtrabaho, we can still achieve our dreams, bugto, apart from the Lord. Pwede yan mangyari. Bisan waray kita nga dakan, Lord, pwede ito yung mangyari. Pero diri kita exempted nga maka-experience ng mga challenges sa kinabuhi. Maabot ito na aton. And makurila, nga naabutan ka problema nga waray ka nga dakan, Lord. Makurila, pag naabutan kahan kasakitan, kakurian, nga waray kang adakan, Lord, diin ka kaya pupuruta. Kasi kung ang godly na ngay daan nga tao nga adakan, Lord, nakukurian pag-cope up when it comes to suffering and pains, how much more pa kapag waray kitang adakan, Lord? Do you agree? Diba? Ungod ito niya aton kinabuhi. So the point here is, whether we live away from God or with God, diri kita makakaiwas ng mga problema, madasig ka, diri madasig, maihi ka na Kristiyano or bago ka pala. There will always be problem. There will always be challenges. Nga new para haimo, new para haakon. Diba? Maabot ito. No one is exempted in pain and suffering. Nga tanan kita nga maabot ito na aton kinabuhi. Now, if you are familiar, recent news yan na, naka-off ngayon. About submersible titans. Di ba? Familiar aton? Grabe ni nga ira pag-explore. You know what? Tourist hira. Nag-explore lahira and then naggasto hira kadada ko nga amount, $250. $250 and naabot niya pira ka milyon. In equivalent aton dinhi. Ngan, mga billionaire hira nga sumakay ni nga submarine. Ang nila purpose is to explore han Titanic nga lumubog nga ha Atlantic Ocean. Asya lang ira purpose. Nga ira dala nga oxygen estimated 96 hours for 5 people. Kaya lang after 1 hour and 45 minutes nawara nira communication. Nga up until today waray pa talaga balita ko na agian na bahera, mga speculation pala, mga theories pala, ako nahingain na inihira nga mga tao. Mga billionaires niya, di pagod nga iya anak, na di rin pag-upod, kaya lang in favor on Father's Day, umupod hiya. 19 years old pala ito yung bata. So, you know what, may realization ito, imagine billion na nimugin gasto for your death. Imagine. Waray talaga exempted. Ibig sabihin bugto, ang kayamanan, our wealth, our riches, our money cannot save us from death, cannot save us from tragedy. Diba? Diri makaka-save haaton. So, ganito bugto ka worst ang ira pinagdaanan. Ngan, next slide. Nangyari na ito yung otro, Bidahan 1912, ang Titanic na inamdaman niyo, same place gihapon. Same place gihapon ang iragin na anahit na buwan. 13,000 feet below. Makuri na ito ma-rescue. So, ganito, kalalarom ito na 13,000 feet below. Di na ito kaya. So, grabe itaw kapag may kwarta ka na akala mo, pwede mo na himuon nga tanan. Diba? Pwede mo na himuon tanan. We thought, an aton money, an aton kayamanan,
can save us, can protect us han mga suffering nga pwede naton pagdadaanan. Now, do you think adto nga billionaire hanay nga dunay raha ilarom, naguhuna-huna pa kay ran iramani, masasave ako na akong billions, di rin na. Ano, waray ra ka protektahi, waray ra ka savean iramani. Kaya pagto sometimes kita we are consumed by the thought nga I need money, I need more money, I need this wealth. Di kita maaram nga ito nga aton ginbibiling-biling pwede gihapon na siya ni kakaraot naton. Kaya we need to be careful. Now, going back no one is exempted to pain, no one is exempted to suffering, no one is exempted nga maka-experience ang mga challenges sa kinabuhi. But the real challenge para aton is how to deal with our suffering and move forward in life. Kasi diri kanan maaram mag-deal. Ang iba na stuck up. Amen. Hello. So, nila ito nga situation, maiya na, 1 year na, 2 years na, 3 years na, same struggle lagi hapon. Kasi, maybe one reason is diri kita na ibabaro pag respond properly. And oftentimes, we do everything to avoid pain. Ginihin mo natin tayo to avoid pain. For example, we work hard because we don't want to suffer from poverty. We want to stay in shape because we don't want people to bali us, tawad kita tatambok mo na, hagasa mo na. We dressed well kasi nadiri kita nga, gusto natin i-respect kita ang tao, gusto natin maupay kita nadiri kita nga, hala, kararaot man yung balo, kararaot man mo, postura yan na. Gusto natin nga maupayan aton pamustura. We study hard kasi nadiri kita yaknan nga, failure ka ngayon, nadiri kita ang discriminate. All our lives, bugto, we are doing everything to avoid pain. Nag-a-avoid kitan pain, nag-a-avoid kitan suffering. But no matter what dumaram, you can't escape from that. Diri ka makaka-escape. Hahabol-habulong ka lagi hapon iton. And even our achievements, even our position, dili ito kaya i-save kita han mga challenges sa aton kinabuhi. That's why we hide our pain through our smiles. We numb ourselves by doing many things. We entertain ourselves through our friends. We go, we travel, we work hard. Damo naton ginihimo para la malibangan naton kalugaringon. Ngan diri kita magunahunan aton maginaabat. And then sometimes nag-google kita answer Lord, kay ako niya ginbayaan. Hino na nga din nag-try pag-google. Oy, aminin. Ayak na namin sabit, aminin. Di ba, ginawa mo na rin iyan? Akala mo, Google ang nag-answer tanan nga imo questions? Di ba? How to move on. Nag-imit niyo, how to move on. How to become sexy. How to know God. Damo na niyo pinang-google nga da, kaya ada nga tanan na internet. Pero diri tanan nga answer bugto, aada internet. Ngayon, maram ka mo masakit, yung ginbibiling mo na tanan nga answer, pero waray ka na ibilingan nga answer. Baka nakahang. Asya ito't masaklap. Ngayon, sometimes we blame ourselves, we blame the circumstance, we blame people around us, or we blame God. Lord, bakit? Diba? Ginayayakan ito naton. Pero bugto, listen. On the other side of suffering, there's blessing if we will only focus on God and His purpose. Kapag nakafocus la kasi kita sa circumstance alone, masaktan la kita, maukurian la kita. We need to learn to focus kan Lord nga nan iya purpose. That's why today bugto, ang aton po theme is pain, God's invitation to intimacy. Na-brought up ini nga ako theme kasi may akong mga nakikita nga mga tao nga they are serving God. They were faithful to God. Pero napapausa ako kay ano ginaalaw ni Lord ang mga challenges nga diri nira nakakaya dayon or nakukorean nira. And I realize nga
Kapag naabot na kita certain level ng aton Christian walk, nga kaya na naton tanan, sanay na kita yung problems, naging stagnant kita. So sometimes God has to allow another painful experience para i-level up liwat ang aton relationship nga dakan Lord. Yan na, ano ba niyo purpose pagkadibog to? Kaya ano ka sumimba? Are you here just to gather some information about God? Or are you here to really meet God? So, i-answer ito natin ga aton question later. Ano? So, basahon naton a book of Job, chapter 1, verse 20 to 22, and chapter 2, verse 1 to 10. Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. In all of this, Job did not sin by blaming God. One day, the members of the heavenly court came again to present themselves before the Lord and the accuser. Satan came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. And he has maintained his integrity even though you urge me to harm him without cause. Satan replied to the Lord, skin for skin, a man will give up everything he has to save his life. But reach out and take away his health, and he will surely curse you to your face. All right, do with him as you please. The Lord said to Satan, but spare his life. So Satan left the Lord's presence and struck Job with terrible boils from head to foot. Job scraped his skin with a piece of broken pottery as he sat among the ashes. Verse 9, his wife said to him, are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die. But Job replied, you talk like a foolish woman. Should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? So in all of this, Job said nothing wrong. I know that this passage is very familiar to all of us. Pero di rin natin kaya ni Job. Di rin natin kaya kung paano yan nag-respond. Hindi nga iya problem. Now, who is Job? You know what? There are people nga nayakan, yan story Job is just a fiction. Diri ungod. Kasi how come nga Satan, pwede yan magsakalo sa dalangit. Diba? So, may mga tao nga nayakan nga so galiton. You know what? Job is a real person because he was written in the Bible. Diri Lord, diri also kan Lord and fiction story nga, iro istorya la. Ano nangyari sa Bible, ungod talaga ito niya. He is a person who went through the most painful experience, pinakamasakit nga experience. Now, I want you to imagine the most painful experience in your life. Meda ba? Meda? But I'm telling you, bugto, and kan Job is the most painful experience nga may dahiya. Both Ezekiel and James attest to this. Now, according to the scripture, Job was a wealthy, learned, God-fearing, a man of complete integrity. Ngayon, ito nga iya character, grabe ito ka-pleasing kan Lord. Actually, God was proud of Job's integrity. He was God's pride. Because, aniya pagkita kan Job, diri hiya perfect or blameless, but adan maturity ha iya. Waray pretension, waray hypocrisy, aniya gud talaga kinabuhi nakakalipay nga dakan Lord. You know what, didi ko na-realize nga, kapag animo life, ini nga, you live a righteous life before God, He Lord proud hiya imo. Proud ba He Lord ha imo? Andiyan doon pa kaya na yan na. Proud kaya Lord na ato, no? Hey, so, Job was a good father. May niya 7 sons and 3 daughters. Every time may danira celebration her birthday, Job would always come to them nga nag-purify hira because para iya, bangin la makasala ini nga iya mga anak before kan Lord.
Okay, so tigami ninyo ha, Job is wealthy, learned, God-fearing, a man of complete integrity. He is a good father, and he is a good steward of all his possessions. And iya riches, wara ito mag-cause that for him to turn away from God. Instead, generous si Job. Maupayan iya, pagdarahan, mga gintapod ni Lord ha iya. So ganito yung Job. But Satan came to God and accused Job for living a righteous life. So there are three characters ng nga story. Ano? Nayakan ni Satan, so si Job, he lived a righteous life because ginbe-blessed mo hiya, because ginwaprotektahan mo hiya. Let's try to take away all his possessions. Ngan, he will surely curse you to your face. Amoy tubog to ang gusto mangyari ni Satan na aton. Nga umabot it time, nga Lord kakamuhian mo na. Gusto ni Satan, nga magpaharayo kita nga dakan, Lord. Amoy ito yan na ang test. Kaya ako naka-experience kahiton, it was Satan's strategy. Nga ginaalaw ni Lord ha aton kinabuhi. So ano nangyari? Satan asked God, nga ginalaw ito ni Lord, nga i-move away ang iya possessions, his children, nga ang iya protection kan Job. Nga kitaon naton ano, kung ano ang nangyari. Ano kaya ang response ni Job? Nga ano ang aton mali-learn from his response? Hini nga iya pinagdadaanan niya na. Ano kaya? So what happened? All is well. When suddenly, may umabot nga messenger nga nagyakan kan Job. All your animals and the farmhand were killed, namatay nga tanan. Ngan pinakamasakit, paten iya anak, during time nga nagkamayadahera, celebration, namatay tanan niya anak, except one, nga nagyakan ha iya, nga amoy ito hiyaan nangyari. A sudden tragedy that no one expected to happen to Job. Imagine bugto, you are living a righteous life. Nag-cell group ka, may ministry ka. Tapos, tigda lang may nangyari ha imo kinabuhi. Di ba sometimes na-question mo, Lord, amo ba inin ako nakuha after serving you? After doing everything for your glory? Amo ba inin ako makukuha? You know what? It was a heartbreaking news for Job. He didn't just lost part of his possessions, but tanan. Tanan niya kayamanan, even ang iya anak. Can you imagine the pain nga kailangan niya i-endure? I know it is painful to lose a loved one. Masakit ito niya bugto. Kung na-experience mo na ito niya, maaram ka kung gaano ito niya ka-painful. But for Job, it is 10 times more painful. Masakit ang niya pinagdadaanan. Masakit nga ni mawadan in trabaho, masakit nga ni mawadan in gamit, masakit nga ni mawadan hin mga important nga butang nga aton kinabuhi. What if dirila usa nga loved one, but duha, tulo, 5, 10 ang nawaraha imo? Di ba? Remember yourself, han time nga may nawaraha imo nga cellphone. Han time nga nawaran imo 20 pesos nga, amo na lang imo kwarta. Di ba? Han time nga ginharawan imo sura. Tapos siya na lang pagunan mo sura. Di ba? Masakit niya, bisan guti lang nga butang. Ngayon though, yes, we can't, diri ka talaga ka-relate kan Job because we're not yet parents. Or maybe waray ka pang maka-experience nga, nawad-an. Pero, may cell group ka ba? Maging consolidate ka na ba nga waray na magpadayon? Maging inalagaan ka ba nga ginsakripisyohan mo, nag-invest ka diya time, ang imo time of rest, tanan-tanan ginahatag mo pero waray result? Masakit ba or dere? So na-experience ka na kung ano, it feeling it ginbabayaan. Ginabayaan nga waray rason. Ito niya ginhimo man lang imo best pero tigda ka na lang ginbayaan. Di na nagre-reply, di na nagpapaabat, di na nagpapakita. Diba? Ngayon, you know what? Ito nga mga experience, nakaka-discourage ito ha ato. Nan somehow, naiyakan ita, dirilaan niya ako mag-share in word, dirilaan niya ako mag-cell group, kasi dirila usa nga, member na wara akong 2, 3, 5.
And then maybe may da ka pa history nga before nag-start kan cell group na dissolve. Nag-start kan cell group na dissolve. Nag-try ka pag-reach out sa imo family, imo friends, pero waray na respond imo. Tapos akala mo okay ka la, pero deep within, maaram ka nga diri ka na talaga okay. Kaya nga may mga times nga diri ka na lagi invite kasi na diri ka na i-reject otro. Di ba? Nai-feel na ba niyo? Gusto ko lang masaktan niya na. Di ba? Para pare-parehas kita. Charis. Masakit talaga bugto mawadaan. Kaya, the best response, the best decision we can do kapag na-experience mo ito is to continue. Padayon. Yak na daw imo sapit, padayon la. Oo. Parehas man nga ni kita, nawadaan. Padayon la kita. Okay, tama na. Kaya may dapat kita i-restoryahan. Balik na kita nga din. So, going back to Job. What is the normal response nga pwede nato nag-expect kan Job? Ano normal nga response? Pwede man niya mag-isog, pwede niya mag-question kan Lord, pwede niya mag-complain, ma-frustrate, ma-discourage, mawarayan gana, or mag-give up na la. Ikaw nga ni usan lang nga cell group, warayan mo, warayan ka na gana. Diba? Duha lang nga cell group na napawaray na gana, nakaka-discourage na. Ano pa kaya ni Job? Nga damo an iya cell group nga nawara. Mas masakit. But what's remarkable about Job, he didn't do any of those things. Instead, ano niya ka na Bible? Verse 20, basawin natin. Job stood up and tore his robe in grief. So bumuhat niya, ginroban niya niya bado, iya gintor. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. Ang iya una ginhimo is, ginexpress niya niya pain, pero nag-worship siya nga dakan Lord. Kaya ang aton first point is, let pain leads us to worship God deeply. Again, let pain leads us to worship God deeply. Iba-iba po idibog to aton response kapag may nangyayari aton nga masakit. Most of the time, aton ginhimo, may miling kitan sangkay, or napakadto kita may sunset, di ba? Uso ito iyo. Or napakadto kita mataas nga lugar kasi gusto naton or gusto naton mag-travel. Pero bugto, the best way to do when we are in pain, kapag nasaktan kita, is to come to God and worship Him. Ikaw, paano ka ba nagre-respond mga ginaagihan mo? Take note, bugto. Job didn't deny the pain he felt. Waray niya igdinayan iya pain. Pero, gin-acknowledge niya iya pain, but he chose to worship the Lord. Ginpili niya nga gin-worship He Lord. Amoy in response nga, not all of us can do during our hard times. Madali lang iniyak nun, pero diri ni madaling himuon. Madaling iyakan nga, pwede magsugad nga, you worship ko Lord, magapadayon ako kan Lord, magiging faithful ako kan Lord, pero pag aada ka na, diri ka na makakasiring nga madali lang ay aninihiya. Kaya makuri pagyakan nga amo ka na guditon. Kailangan himuon mo na lakon ada ka na. Actually, bugto, I cannot imagine the pain niya ginabat ni Job. He was shocked ka nangyari. He was totally broken. He knew what had happened, but he didn't know why. Diri maaram kay ano ito ginalaw ni Lord. Kaya ano ginalaw ni Lord ito nga loses when he is living a righteous life. Kaya no ginalaw ito ni Lord nga, bisan iya mga anak, he is a good father, he is a good steward, kaya no ginalaw ito ni Lord ha iya. Kaya ano kailangan ito yung mangyari. And not knowing the reason why brings him incredible pain. Masakit talaga pag diri ka maaram kung ano ang reason. Maybe naisip ni Job, is my life not pleasing to God? Diri kayo nailipay Lord ha akon? Kasi niya word na sering delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Diri siguro nalilipahi Lord na akong kinabuhi. Is my righteous living mean nothing to God?
Sugad kaya bugto, ang naisip ni Job, you know what? Through this, I realized that suffering is not always a result of sin. Suffering is not always a result of sin. And the righteous are not exempted from tribulations. Paahara kasi aton, because we serve God, we worship God, karig naton, i-reward kita ni Lord aton pag-serve ka, Lord. And gusto naton nga reward is diri na kita maka-experience in masakit ha aton life. And gusto naton mangyari, because we are serving God, dili na pwede nga ma-broken kita, dili na pwede nga may mawara ha aton, dili na pwede mag-suffer kita financial crisis. As it aton thought, because we are serving God, dili na dapat ini mangyari ha akon. Di ba? Kaya kapag may nangyari nga masakit ha aton, na-question naton ni Lord, Lord, is my righteousness mean nothing to you? Waray labay ni haimo? Di ba? Madali lang mag-decide kapag madiri naton karawat ang nangyayari ha aton. Ngan madali liwat pagyakan nga kaya naton habang diri pa ito naabot. Ngan, to tell you honestly, there were times nga nangyayari talaga ito ako. Ako mismo may thoughts ako nga sugad diton. Di ba may nasiri nga, Lord, diri ito niya deserve nga suffering. Kadadamo tok na batian iton. Diri ito niya deserve nga breakup. Diri ito niya deserve nga kawaray trabaho. Dili ito niya deserve nga failures. Damotak na batian iton. And pakiana iton kahino ka manyayan nga dili ka dapat maka-experience in mga pains and suffering. Di ba? Amo ito ang balik nga pakiana. Kaya may naribasa ako nga book before nga, Why Do Bad Things Happen to Good People? Even in Psalmist, Psalm 73. Ay, nauna iya. Kararayo man niya. Sige, move forward laanay kita. May kilala ito yun niyo hiranian. So nasiring John 13 verse 7. You don't understand now what I am doing, but someday you will. Di ba kao pa yan song kaniya, when I trust you, I don't need to understand. Kung diri mo naiintindihan yun na it nangyayari ha imo bugto, ibig sabihin gusto ni Lord tumapod ka laha iya. Tapod la. Di da mo matitest an imo faith. Kung kaya mo lagi tumapod ka Lord, bisan di mo naintindihan situation. For example, maiya ka na ang graduate pero waray ka trabaho. Lord, di na ako maaram ka inugin pina-eskwela mo pa ako, tas di rin mo lang katagan trabaho. Lord, akon edad, lumagpas na la kalendaryo pero waray ka lagi ginapakilala ha ako ni maging partner in life ko. Di rin ko na ni Lord ba intindihan? Diba? Lord, sige naman akong take, pero diri lagi hapon ako napapasar. Diri ko na maintindihan. Bugto ano niya ka ni Lord? You don't understand now what I am doing, but someday you will. Naya kanya di, sometimes you don't need to understand. What you need is to hold His hand. Kasi sometimes nag-struggle kita na aton faith because of clarity. We want clarity. Lord, ano ba talaga? Can you explain it to me kay ano? Di ba? May kita mga times nga sugad kita hiton. We want clarity. We want to know the reason why. Pero bugto, Job's response was exemptional. Wala niya ko, Lord, pwede man usalaon ta nga akon hayop. Pwede man usalaan nga akon. Anak kayo no tigda. Pero waray kita nabatian nga complaint nga giniyakan ni Job. Ang giniyakan lang nga di, Job stood up and tore his robe in grief. Bugto, grief gives us the idea that Job expressed his pain. Gin-express niya ang pain kasi ang grief is a natural response kapag may nawawara aton. Di na ito karising na, di ba may mga nabatian kita nga, may nangyari iya life nga masakit, may nawara. Isman sa ring lai mo, sige la, kaya mo ito. You don't need. Di rin may ito kailangan iyak na tao nga may ginpapagdaanan nga, sige la, God is in control. Dire ito masink in ha iya. Kailangan ig-alaw mo yung express ang iya pain. Kailangan ig-alaw mo yung igtangis, igawas, iyakan, kung ano yung ginaabat. Waray nasulod nga advice sa tao nga ada pinakamasakit nga point ta iya life. The only thing that he or she needs is someone who listens to him. Diba? So kailangan igawat siya.
Ngayon, adi po ang masaklap. Kapag diri ka maara maggawa sa inimo pain in proper way, mamanifest ya imo behavior, ha physical, ha psychological, ha emotional. In iba, gina-express ni nagmamanifest ang ira pain, naging maisog ira ora-ora. May mga tao nga mag-isog, di ba? Di ka maarang bugto. Ay, di ako talaga kilala nga kaiisog niya. Pero di na nasangkay ko na hiya, waray naman liwat iya nga niya na. Grabe nga iti pinagdadaanan iya family. Or pwede physical. Kita ay Job. Stood up and tore his robe in grief. Gising niya ba? Di ba't lalaki nagbabasag in botilya? Or ano naguliat? Bisan ano nga kaya mo i-express, igawas ang imo pain. Bugto, it's healthy to release our pain. It's healthy. Healthy to niya. Just imagine labog to, kung an imo ref, punuhin mahugaw nga, baho nga kuan, mga pagkaon. Diri ka na masulod dito, diri ka na masulod, diri ka na mag-aabri hiton. Di ba? Kailangan igawas anay. Kailangan igawas, diri ka na masulod. Same gihapon na aton kasing-kasing bugto. Pag may na diri maupay, pag may nadudunot, pag may mabaho, pag may problema na, kailangan ito niya igawas. Naintindihan po ba niyo? Diba? Why it is important to face our pain and never hide it? Kaya ano kailangan niya i-face natin? Take note po. When you don't face the pain, it will be hard for you to move forward in life. Kasi pain will stop you from exploring new things. Pain will stop you from doing new things in your life. Because ada permin imo thought nga bangin nalat ako masaktan, bangin nalat ako ma-fail, bangin nalat ako ma-reject. Kaya pag diri mo nga niya i-deal properly, diri ka makaka-move forward ha life, diri ka mag-explore new things. You will not have the courage to do new things sa imo kinabuhi. And you thought nga, siguro ko personality ko la ito niya. No, may hidden pain nida. Nga baby, tikang pahan bata ka pa, waray mo la kagawas. Waray mo la kahigawas. When your once in the past wasn't given a proper treatment, it will become your unresolved trauma later in your life. Kapag may mga unresolved nga mga pain ha aton life, tikang aton kabata, mayiging trauma naton iton hiya, aton na pagkadako. Kaya may nanonotice ka mga tao nga madali ma-offend. Mga tao nga madaling ura-ura ma-hurt. Mga tao nga madaling mag-isog. Mga tao nga permihira, fearful, permihira, di rin nila kaya permi. May da ka may iton mga kilala. Bugto or bangin ikaw iton. One reason bugto, maybe may daya mga unresolved trauma iya kasing-kasing. May da ko talaga kilala, pag linidan mga young people, damo ako naka-istorya nga nag-confess sa iya mga unresolved trauma before. Ngayon, warahira courage igya ka na iba. May daw sa nga young people from St. Mary Hanona, mga 18 nito nira. Duhaya lang nakikistorya nga. May dani na experience nga, gina-abuse ngayon hiyahan, iya sangkay ngan ira kapitbahay paulit-ulit. Gina-abuse yan. Ngan di rin niya kaya iya ka na iya bugto, haya mama. Kaya continue yan nga nangyayari. Ngan may daw sa liwat nga lalaki iya, pero ganilinabutan lahat yan, igka si lalaki niya. Ngan waray gihap niya nahiyak na hasta nagdako na lahiya. Maram ka mo an impact ha ira, may trust issue hera. Di rin madali tumapo na tao, di rin madali makipag-close han mga tao because aadaan tot nga bangin mahimong nini nga malain na akon. Mga unresolved trauma, nga an iya impact pagdako umong malain. Adi pa na ako na-realize bugto, when you don't process your unresolved trauma and work out yourself, you will have a problem when it comes to relationship. Kapag di rito na process properly, magkakamieda ka problema ha relationship. Bidi, ikaw ang reason nga naging toxic ito your relationship. Kasi madali ka mag-isog, madali ka maurit, madali ka ma-offend, madali ka ma-hurt. Ganito yung nga tanan, nag-manifest la ito, pero had to pa nga nito niyan. Imo childhood pa ito nga experiences nga, di na nagagawas. Kaya I encourage you to talk about it, to bring it up. Kailangan imo ito igawas, kailangan mo ito istorya, kailangan ma-release mo ito niya para ma-heal ka.
para mawara na ito na imo. Ngan maka-move forward ka life, ma-enjoy mo ang life. Kasi kung diri, bugto, sugad ka na iton permi. Ang pinakamasaklap pa, kapag may nakakakilala ka nga mga tao nga mag-isog liwat, nga mga hard, difficult to love, kasi mas mahukurian ka. Do you understand? Ano? Hai mo bugto, this is an honest question. What do you think, ano sa nga muta nga para yung makuri ka higugmaon? May da ba iton? May da ka ba experience nga para haimo? That's the reason kay ano sugad kay ito yun ang klase nga tao. Ikaw lang itubugtuan maaram nga, an answer. Ngayon, I want to tell you, inihiya nga picture, this is the picture of my family. Ngayon, inihiya, ako nito bugto, tas ako. After 27 years, for the first time nakitaan ko ito nga picture. Nga nakitaan ko ang picture na akong mama, kaya maray ako picture na iyangan, I have no memories with my mother. And, ito niya, kay anong nangyari kasi, akong auntie Mindanao, nagamay na kami connection o through after 27 years. Nga, nasa nangira nga, yan, adi ko na yung pictures, hani mo mama, ngayon, ani mo picture bata ka pa. So, amin niya akong mama, Kuya Joseph ini. Kasi ako, akong papa. Tapos, akong sister-in-law. Tapos, asya ni kami, Kuya Joseph, nga ni ako. So, kuha na yung maraot na talaga, hiya ora-ora. And you know what? Kapag, first time ko nga nakita niton, bagat okay, nalilipay ako. Pero, that night, pagkagabi na, nag-journal ako. Hindi na nahigawas. At mga diri ko, naisip nga nakadangay na akong kasing-kasing. You know what? This picture opens some wounds in the past that I thought didn't exist in my heart. May mga wounds ngayon na I thought waraya mag-exist na akong kasing-kasing. May mga wounds nga na-bleed pa ngayon hiya, but at the same time, nagdaragyap yan healing. Alaminin ako na journal. Adin ako na surat para makakuanlan niyo. Ito nga akong journal. Ano akong ginhimo nga da, gingawas ko lang ginaabat ko. Waray ako maggamitin mga words nga, mag-upay. I just let my heart speak. Ano akong ginsurat. I can stop staring at this picture and a lot of questions kept running on my head. I wish I could tell my mom that she had a daughter who has gone through a lot. Ayaw na lang kita magbasa. Move forward. Balitaw, it's good nga yan talaga nga. Igawas mo lang mo kasing-kasing. Iya ko maninit na ako kuhaan doon. Gusto niyo basahon? She has a daughter who had gone through a lot but still fighting. I wish I could share my struggles and victories to her. How I wish I could hug her and tell her so many stories. I wish I hear from her how I was when I was a child. But all of them remain words and will never be possible. Honestly, my heart is hungry for a mother. When I was growing up and was exposed to the real world, was abused by some people. I wish I had a mother whom I can share my struggles as a woman. But all of this happened for a reason and a purpose. Right now, I rest my heart in the one who loves me more than I know. Siya hindi di second page. Ayun na nakita ko basan first page kay. Masakit limat ito dida. Ngayon, di na ako na-realize nga the moment ginawas ko lang akong heart. Kami ada healing na akong gina. I need to face ang mga fears, ngan mga real questions nga nag-remain na ako na mind nga na akong heart. Ngan maupay hiya kasi bagat feeling ko may nabuha akon nga for how many years ginibiniling ko, but at the same time di nabugto. I'm ready now to move forward in my life. Kaya, nakita ko na, it's enough, and purpose ni Lord, nakita ko na, ngayon I know nga, diri pa Lord tapos sa akon kinabuhi. That's why I encourage you, nga,
Allow yourself to process the pain. Allow yourself to grieve. Allow yourself, may pour out money mo kasing-kasing. Don't try to be strong when you know you're not. Don't try to say, I'm okay, when you know you're discouraged, you're frustrated. Bring it up and allow yourself to freely talk about it. Allow yourself nga, i-admit nga, I'm still hurt. Because in the Bible, gini-encourage kita ni Lord to more. Gini-encourage kita ni Lord to cry out. Di ba Matthew 5 verse 4, Blessed are those who mourn, for they will be comforted. You will never experience God as comforter kapag diri mo na-experience nga tumangis di daha iya. Kita kasi nagbibiling kita comforter ha world. Nagbibiling kita comforter ha tao. Pero nayakan ni Lord, blessed are those who mourn, for they will be comforted. He Lord na talaga ang best nga comforter naton. Even as Psalm 56 verse 8, you keep track of all my sorrows, you have collected all my tears in your bottle, you have recorded each one in your book. Amay yan mga verses nga nakakabulig ha akon. When I can find the exact words to describe what I felt inside bugto, maram po ka mo, my tears speak for what my heart is trying to say. Yun na kasi umabot akong life nga, I don't want to talk everything. Ito nga, mas prefer ako igsusurat ko na latanan. Kaysa ginugulan ako pag ginakan. Mas maupay ko kung ginsusurat ko na lang. So kapag ginsusinurat ko, mas nare-release ako. And the amazing bugto, because God can interpret what those tears are meant for. Maaram He, Lord. Marami ako anong mga messages or ano ang ginkikarry ito nga mga message and aton tears. God is not too busy not to notice our sorrow. Ngayon promise ni Lord, kapag madaop kita iya, kapag unahon naton niya, aram kaon promise ni Lord, He will draw closer to you and He will heal you. Psalm 147 verse 3. Amo ito ang promise ni Lord. Ngayon, hanakon diba sa na book, adi nga, The End of Me. Usang line nga, adi ko nangalimtan. Isa na sa nga, adi nga, there is a blessing to be found only through the shedding of certain number of tears. There is a blessing. Kasi, kapag ginpo-pour out mo, bugtan ni mo heart kan, Lord, talang gingagawas mo, after you cried out before the Lord, nagaanit imong pamati. Gumagaan niya. Waray pa man ni Lord, answer ni mo prayer, waray pa nag-change han imo circumstance, pero ani mo kasing-kasing na-change na. Which is amo and main concern ni Lord. Kaya in worship, true worship happens when your heart finally meets God. Diri yung worship nga, maupay laton kakanta, pero aton kasing-kasing diri talaga na-connect kan Lord. Kasi ang goal han worship is to connect ourselves to the Lord. Amit niya main goal. That's why we come here to worship, to listen, kasi to connect to God. But, kung diri ito nangyayari bugto, diri nangyayari ang ungod nga worship. Kung true songs la, true lyrics la. Kailangan adan presence in imo mind, adan imo heart, nakakonect ka nga da kan Lord. And it will only happen when you become true to yourself. Waray pretension, ngan, nagiging honest ka la. Mas naging honest ka lang nga da kan Lord kung ano talaga nimo kasing-kasing. You will slowly feel His presence overwhelming you. Kaya, every time you come to church to worship, bugto, make sure you are not distracted. Kasi ang tao nga, di nakakag-worship kan Lord, di nakako ni kan Lord, diri nag-grow. Diri kita nag-grow spiritually, and diri naging deeper and aton experience kan Lord. Shallow la masyado. Kaya nasa ni Lord Isaiah, I want your heart, not your sacrifices. Diba? Kamag-uupa yung lyrics and song, pero lyrics lahiya. Kaya when you worship God, be true to yourself. Di mo kailangan yung flowery words. Again, I want to tell you, bugto, God does not respond to system. God responds to sincerity of our heart. Bisan ka pa dati ka na ni mo stepping nga dahan, blessed be the name of the Lord, maroon ka na sons. Pero kung waray din sincerity and kasing-kasing, diri ka na-connect kan Lord, ani mo stepping, waray lang ito niya. Kailangan every time we come to God to worship Him, and imo per my goal, I need to connect my heart to the Lord. Diba?
Kasi kapag ada ka presence ni Lord, you can't help but cry out. You can't help but be humble in His presence. Waray ka nalabot ida kung sakto ba niyo pagkadihalaw, pagkadihatoo, kung durungan pa ba kita. Waray na iton. Kung din ka na, may dangay nag-worship, adi na din naatubang. Diba? Danay, adi naman haloyo. Okay lang ito hiya. Yan pag linabuti kay harayo na ito hiya. Ikaw bangin, tisulod ka pala. Diba? Actually, nami-miss ko ang ungod nga worship nga nangyayari before nga. Nga tanan, may kanya-kanya nga kuan, kanya-kanya nga style han pagdaop nga kan Lord. Waray pakialamay. May naluhod, may nalingkod, may nahigda naman. May naman nga na nagsisiniring la. Iba-iba la. As in, suga dito ang nangyayari before. Ngan suga dito at mangyayari aton. Bugto, ayaw ha, kuntinto nga nagkinanta ka la di diha church. Kasi Lord, diri na imilingin kuan band. Naimiling Lord in worshiper. Diri band. Kaya di naman kita dati mga antangatanan. Ang ginbibiling ni Lord, ano? Worshiper. Diri lang mga singer, but worshiper. So make sure that when we come to God in the worship, we connect our heart to the Lord. Ang makuri aton kay bagat, adi nga ni kita church, damo aton an dati mag-pretend nga okay la kita. Damo aton an smile la. Hasta nga nadadara naton pag-worship kan Lord. Di rin naton ginagawasan ungod naton kasing-kasing. Again, bugto, true worship happens when your heart finally meets God. Kamag-uupay naton line up, grabe magginulit at aton worship leader. Diba? Suga dito bugto ang ungod nga worship. I-gold kaya itong tigang yan na, nga Lord, from this moment, it akon pagdaop haimok, dara ko na't akon kasing-kasing. Igagawas ko na ko na't adi akong kasing-kasing. Magiging iba imo pag-worship kan Lord bugto. It will never be the same. Kung una, adila didi, masiring na ito. Mati pa igbaw na ito. Ano na, saring ka pala kay, syempre. Ginhulat mo nga lumuhod-luot ang didihaloyo tas didiliwat. Waray pa man yung lumuhod. Kita-kita ay. Waray pa man nila tumangis, naroon yan nalago. O yung mo dito. Diba? Pero yung Job, diritso iya. He tore his robe in grief and he worshiped God. He fell to the ground and worshiped God. Nag-bow down talaga yung adakan Lord. Bow down talaga bugto. Now, let's find out kaya ano ginpili ni Job mag-worship kan Lord after he lost everything he had. Ano kaya ang reason? Adia verse 20. I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Ano ang reason kaya ano nag-worship he Job, even when he lost everything? It's because Job knew nga waray hiya gindara nga iya, he owned nothing. Bisan nan iya bado nga ginsusulot, ang gamit nga may dahiya, di iton iya, gintapod la ito ni Lord iya. So, same gihapon na iya, riches, han iya family, di iton iya. Maukurian lang kita pag-accept kapag may nawara aton, kapag aton mindset, akon ito, akon hiya, akon ini. Pero pag to waray imo, yak na lang masapit, walang sayo. Waray imo. Balik na kita nga di. Ano niya kandi ni Job? I came naked from my mother's womb. Pag anak ka iya, waray hiya bisan tango. Waray hiya bisan tango, waray hiya bisan bado. So kung umabot ka kalibutan nga waray ka kadara-dara, it is God's right to take away everything. Kaya di ba natin song kayo, the Lord gave and take away. Still blessed be the name of the Lord. Ginimin ba ito ni your heart? Anak, nayakan ka ba ya kanina?
He gave and take away. May kukuhaon ko imo, ha? Ano to, ginkanta mo la or ginimin mo ito imo heart? Kay may dahil Lord tatanggalo na imo kinabuhi. Ready ka na ba? Ready ka na? Bugto, you know what? Kapag may gintatanggal ni Lord aton, He is teaching us to let go and learn to accept. When there are people aton kinabuyan no nga naabot aton, nga nawara, we need to learn to let go and accept nga they are not meant to stay forever. May mga tao talaga nga naabot na ikilala natin just for a season or just for a lesson. But they are not meant to stay forever. Oy, imaarmot ka rin yung mga palakpakan din. Kaupay niyo. Di ba? May mga tao nga bisan gaano pahira ka close, gaano pahira ka dear ha imo, pero ang purpose nila dayra is mag-learn ka ng lesson. Pag umabot ang time nga mawara na hira imo kinabuhi, you have to let go of them. You need to accept that they are not meant to stay in your life forever. Amen? Dapat adin yung mindset, kung hinuan mananatili kan Lord, hiraan akon forever. Diba? Ayaw pag tinangisan na diri na pag-atan ng cell group. Ayaw pag tinangisan na diri na pag-church. Ano niya kan ni Samuel ano niya kan ni Lord kan Samuel? Ay na ito pag pinoblema. Let go na ito niya. Damo paan pwede mo cell group. Damo paan pwede umapya ministry. Tama na iton. Diba? Move forward na. Tama na kita iton. Let go and let God. Sa inong dumini nga verse, ha? Madali ba rin ini nga ngalimtan niyo nga verse? Lalo na pag nababroken ka, Lord, ako na ito hiya. Nagsabot na kami, nag-promise na kami. Di ba? I-remind din na yung kalugaringon, nak, may daka ngayon imo. Maya ka ni Lord ha imo. Yan ang bugto. If may kukuha ni Lord ay mo nga usa nga pinakarani mo kasing-kasing, ready ka ba mag-worship lagi hapon kan Lord? Will you find yourself still thanking God and worshiping God? What if ito nga tawagin pa pray mo ito nira? Pero diri ngayon hiya, para haimo. Or diri ngayon nira magstay haimo. Bay agad ano? Ano na amazing bugto? An amazing nga di is, na-prove ni Lord nga wrong si Satan. Because nag-worship lagi apya kan Lord, naging faithful lagi apya kan Lord, bisan pa man, gin-remove na niya possessions nga iya mga anak. Yan na bugto. Do you think, na-prove kaya ni Lord kan Satan nga ikaw faithful ka, nga mag-worship ka lagi ha? Magiging proud kaya hi Lord aton mga responses? Ma-prove kaya ni Lord nga faithful talaga kita ha iya? Makakayakan kaya Lord, wow, Charis, I'm so proud of you. Mayakan kaya hi Lord? Hindi ako may journal pa. Hindi ako may sa group pa ini. Hindi ako kuhaan pa ini. Ada pa ini kan Lord itiya kasing-kasing. You know what? Grabe, Job. Nakaka-inspire niya response. Nakaka-inspire ora-ora. Kaya kung may daka-ada ka point ng pinakamakuring part ta imo life, basahala ang life ni Job. Makikitaan mo nga, hiyaan usa nga tao nga may the best response when it comes to suffering. So, grabe ano, God has proven to Satan that his accusations to Job was wrong. Pero Satan diri patapos. Kitaon natin ang next nga mangyayari. Nasa nga diya, verse 3 and 4. Nasa nga di, he fears God and stays away from evil, and he has maintained his integrity even though you urge me to harm him without cause. Ano otro ginas ni Satan? Skin for skin. A man will give up everything he has to save his life. Kitaan niyo ang first test. Ang first test, may gintatanggal. Ang second test, haimo personally.
May pattern ito aton life bugto. Sometimes it aton life may gintatanggal hi Lord. May ginaalaw hi mawara. And next nga test is haimo. Personal. It could be inner, it could be physical, pero personally haimo iti nangyayari. Hain ka kaya ti nga test. So amo ito ang next nga test ni Satan kan Job. Ngayon, according nga mga scholars, kakaiba talaga ni Satan kay Permia may meeting. During a meeting ng mga angels, the members of heavenly court would come to the Lord to give an account and receive further instruction. Ganun ni Satan, pero may naaping adto, pero diri to give an account. Para lang mag-ask information nga, igsusulay niya ang mga tao ni Lord. Ini Satan, a suspicious servant or minister nga na-appear as an angel. Kaya be careful kita't mga nag-a-appear nga mga angel. Ngayon, for the second time, bugto, he asked God to inflict Job with sickness. And next na is an sickness na. Ngayon, gusto niya makitaan nga hi Job, i-curse niya hi Lord. Ngayon, maging unfaithful na hi Job nga dakan Lord. Ngananon ba to ni Lord? Adtunan ba to ni Lord? Verse 6. Maray na nga da. Naya ka ni Lord, all right, do with him as you please, but spare his life. Ginalaw niya. Sige, ginalaw ni Lord nga magamay adaya sakit. Kaya, di ba nasiring kita, kung ada ka na ka, Lord, diri ka na may inflectin mga sickness, pwede lagi hapon. Pwede ka lagi magka-COVID, pwede ka lagi mahirantan, pwede lagi hapon bugto. Pwede tiya mangyari. Pastor nga ni, nagkasakit liwat for 1 year. Diri to correction nga, diri na ito mangyayari ha iyo. But ano ang comfort aton? Nothing will happen to us without God's permission. Everything comes to our lives is Father filtered. Ibig sabihin, umagian na ito kan Lord before ito nangyari ha imo. Aware ito Lord nga maabot ito ha imo kinabuhi. If you think that God doesn't know about what happens to you, remember bugto, dili ito mga abot ha imo kinabuhi, kunwaray ana ito umagi kan Lord. Umagi ana ito yang ada kan Lord. Now, Job, I think ginpa-process pa niyan iya pain, han iya loses. Yan na magkakamay-adan na tiya sakit. Magkakamay-adan na tiya sakit. Nakadin na ba ka mo situation nga, di pa ka mo nakaka-move on, may danalat na abot. Di pa nga ni tapos, hindi nga trabahoon, may danaliwat. Di pa nga ni nakatapos, pagbayad, hindi nga utang, may magiging utang ka na liwat. Di ba? Ito nga sunod-sunod nga nangyayari, makuriya ora-ora. Ngan pinakamasakit nga part, ang makaka-relate kita is, ang ginyakan din haniya wife. His wife said to him, "Are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die." And gini-expect niya nga tao who will remain with him, who will encourage him, who will understand his situation and accept him, the same person, ang nagdi-discourage sa iya. Kaya may mga tao ha aton kinabuyan, no? Close ha aton life, nga hiralugod ang rason nga mapaharayaw kita nga dakan Lord. Kaya be careful talaga kita it mga voices nga ato na batian. Be careful kita mga whisper nga ato na batian. Kailangan naton mabaro pag-distinguish kung tikang ba ini kan Lord or tikang inihay enemy. And even niya mga friends, niya mga tulong nga sangkay, nakasiring niya, mag-encourage siya iya, kumadto iya para mag-encourage siya iya, gin-condemn lagod iya. Pero ano ang respond ni Job? You talk like a foolish woman. Should we accept only good things from God, from the hand of God, and never anything bad? So in all this, Job said nothing wrong. Karagsignon bugto, and aton second nga point is, learn to welcome those uninvited pains. Learn to welcome. Welcome. Di mo na gini-invite, pero maabot nila ay magkinabuhi. Job didn't listen to his wife's advice. Instead, he did what is right in the eyes of God. Ano na-advise niya, wife? Curse God and die. Amo ito ang gusto ni Satan makitaan kan Job. Amo talaga ito. Pero wala iya mamaten iya wife.
Bugto, Satan can work through the people around us. Pwede. Pwede mo asawa. Pwede mo sangkay. Pwede mga tao nga upod-upod ka. Paano ka man masusulay kung ang taga-ibang lugar at gamito ni Lord? Siyempre, ang imong upod-upod per me. Ang harani ha imo. Nanlilingi man ka mo niya mga upod-upod per me. Bakit nilingin gagamit ni... Remember, bugto, Adam, namatikan Eve. Abraham, namatikan Sarah. Samson, namatikan Delilah. But Job didn't listen to his wife. Mga wife talaga kay magdaldal. Danay and wife, naging second Holy Spirit kita, no? Kita ang taga-dikta. Ang mga kuan, ang mga jowa nga da, mga kababayinan, danay kita naging second ka Holy Spirit. Kitang taga-huring, kitang taga-buot, taga-control. Kaya, mga lalaki, kailangan mag-uyab nga ni kamo, kailangan disciple ang babae. Kailangan Kristiyano ang babae. Kasi kung diri, ikaw ito kontrolon. Ikaw ang maa-under. Di ba? Ngayon kung Kristiyano naman ito ngayon mo, jowa, make sure ma-disciple ito hiya. Kahit mga wife, mga diktador, mga controller. Baga nasing pa ni Pastor Uriel, di ko na kuno ma-distinguish kung hino ko no ang Holy Spirit, danay ko na tao ko no asawa or, hey Lord. Kay mas madaldal mo no yung asawa, mas damon ginina ka niya asawa kaysa kan Lord. Diba? O, balik kita nga di ang response ni Job. Ang response ni Job is, gin-welcome niya ang uninvited pains. Should we accept only good things from God and nothing anything bad? At siya doon pakiana bugto. Kasi kita, makuri kita mag-accept ang mga nangyayari ato yung diri maupay. Makuri karawaton. Gusto niyo ma-prove. Hana failed ka, madali ba karawaton? Dere. Diba? Hanuray ka saguta, madali ba karawaton? Dere. Hanag sinel group ka, tas waray mag-work, madali ba karawaton? Dere liwat. Diba? Nagparang ka, tas waray may nangyari, madali ba karawaton? Dere liwat. Nagpinamiling ka trabaho, pero waray lagi hapon na agan nga trabaho, madali ba karawaton? Dere. Diba? Kaya kung ano na lang ang trabaho at aada, kakarawaton mo na, labisan maarang ka, mapaharayo ka kan Lord. Kasi di rin madali karawaton ang masakit. Pero for Job, bugto, if you want to draw closer to God, if you want mas maging intimate ka mo kan Lord, you have to learn to welcome those uninvited pains. Kasi ang pain, nagpo-push siya imo closer nga da kan Lord. You become real, you become authentic. Every time, nag-worship ka kan Lord, nga may nakagin papagdaanan. Pero waray lang nga ni, bugto, bisan pa it worship leader magkinuligi, bisan pa kauupayan line up, you will worship the Lord nga shallow la. Waray. Pero kitalan yun mga tao nga may ginaagihan. They worship God differently. They worship God differently. Mas deeper ang ira pag-worship nga da kan Lord. Now, Job's response will give us wisdom when it comes to our own uninvited troubles. Ano ang nakita nato ni kan Job bugto? Ginhumble niya iya kalugaringon. You know what? This is one of the most important thing nga ako na-learn na life. Kailangan mag-learn kita pag-humble aton mga pinagdadaanan. Kailangan mag-learn kita pag-humble ang mga problema, ang mga kawarayan. Kasi, ang pride, kapag may nangyari ang imo cell group, madali na pag-reactin malain. Ay, kay suga dito. Madali lang pag-commentsin masakit. Madali lang pag-criticizein malain. Pero bugto, kapag an imo heart, ginhahambol mo daan nga kan Lord, magpipigil ka, diri ka magayakan, diri ka magko-comments, magpo-post kung ano-ano la. Kasi ginpipigilan mo imo kalugaringon. Waray pa naging tama ang pride. Ngan waray pa maupay nga result ang pride. We should learn to be humble ourselves. Kailangan i-humble natin atong kalugaringon kan Lord. Ngan aton pag-humble atong kalugarin before kan Lord, na manifest ito hiyata how we respond to people, how we respond han mga circumstances, how we respond han mga diri maupay nga nangyayari aton, di na nagma-manifest kung humble kita. Diri ka lamaya kan Lord, I humble myself to you when you come to God in worship. Diri lay to di na bugto.
Ang pagpaubos kan, Lord, na manifest ito tanan nga dealing sa aton kinabuhi. Ang tao nga may ada ungod nga connection kan Lord, nahambol ka blessing. Nahambol ka mga tao nga maisog ang buutan nga mga tao. Nahambol ka discipline. Nahambol ka mga challenges nga ginaalaw ni Lord na imo. Ngayon the best is kapag ginahambol natin aton self, mas nagli-learn kita pag-respond properly ang aton mga challenges. Ang prideful nga heart, makuri makapenetrate ang word ni Lord. Ang prideful nga heart, makuri makag-work hi Lord. Ang prideful nga heart, diri nagro-grow. Ang prideful nga heart, diri nagakamayadan hunger ha presence ni Lord. Kasi may dakita self-dependency. May dakita self-reliance, nga kaya ko iniya. O, okay la ako. Diba? Kaya, kung ginahambol natin itong kalugaran, you will learn to accept nga, siguro, kailangan ini mangyari akon. Mamaya learn ako ini. Siguro kung inira nga ako mga cell group member, dili talaga ira para akon. It's okay. I have to let go. Siguro ini nga trabaho, diri talaga para akon. Ini nga, yan nga exam, diri pa talaga para akon. Nahambol kita. Nga natutuko kita pag-respond properly. Naintindihan po ba naton? Kaya ano bugto? If God would make us grow our faith and develop our character, He will not send us good times, blessings, miracles, or provision. Instead, expect God to allow troubles you have never expected to come in your life. Asya kasi ang goal ni Lord na aton, growth and not comfort. Ito ang gusto ni Lord makita na aton. Kaya when He answers our prayers, He will not give us what we want. He will give us what we need. Kung ano aton kailangan. Yan na, examine daw ang imong mga desires sa imong heart. Abi ba di desires sa imo kasing-kasing nga? Mag-grow kan Lord, maging intimate kan Lord? Abi ba di da imo desire nga? After 5 years, I want to see myself doing the cell group, doing the vision, doing the ministry. Api pa dida? Or mas consume kita hantot nga, kailangan ko magkamay rin stable job, kailangan ko magkamay adahin balay, kailangan ko magkamay adahin business, kailangan ko tagantak pamilya. Ha, hindi daan mas nakonsuman aton hunahuna. Kasi bugto, kapag kung nakakonsuma aton mind are the things that are not comes from
One page na lang. Tapos na kita. Praise. Ayan. Ang nakakapamature ngayon ha aton, diri ang knowledge. Ang nakakapamature ha aton, ang mga challenges sa life. Kaya if you wish to grow in maturity, ay puro pag-gain ha knowledge. If you want to be mature, ask God to test you. Ask God to send you trials. Kasi amay ito yan nagpapamature ha aton. Kaya ang blessing and trials is an aton growth, an spiritual growth naton. Kaya nasa rin Apostle James, consider it pure joy, my brothers and sisters. Dapat maging malipayon kita kapag may mga pinagdadaanan kita. Kaya may dangay na yakan na amon, hala, ginay-persecute ito iya. Praise God, ginay-persecute iya. Praise God, may problema iya. Sometimes, amon prayer, Lord, unta, perminali may mga problema nga mga tao. Para may rason, para makikistorya, may rason, para dumaap nga daimo. Kaya waray na nga ni kita problema, waray. Waray kita, diri kita nadaop nga dakan, Lord. So, suffering has the capability of transforming our character. Kaya, sometimes, God's purpose, napufulfill iya aton suffering. Kasi rin naton, napufulfill ang plans ni Lord na aton through ang aton mga achievements sa life, through ang aton success. No, most of the time, napufulfill talaga ang kan Lord plano through aton suffering. Remember Jesus? Ang plan of redemption, napufulfill iya ang suffering ni Lord. And it will also happen ha aton mga kinabuhi. Kaya thank God kung may ginaalaw ka imo hi Lord yan nga diri ka comfortable. Actually, as long as we are comfortable, diri kita mag-change. Diri kita mag-grow. Kailangan naton gumawa sa aton comfort zone. Kaya nakikitaan ko, kapag sa Kristiyano, comfortable ka na ito nga imo level and imo Christianity, yan imo spirituality. Kaya mo na mag-handle nga mga challenges, kaya mo na atuhan ini, naging stagnant na kita. Kaya ang ginagawa ni Lord, nag-aalaw yan mga problema or mga challenges para ikaw nga Kristiyano, mag-grow ka na lat otro, ma-challenge ka na lat otro. Kasi pag sanay ka na, may utang, mawirigon ka na ito nila. Sanay ka na nga, may nangyayari nga, so okay ni ka na ito, wala na ito nangyayari imo, may dakala tida mga spiritual muscle. Pero naging stagnant kita pag waray another new challenge. Kaya usa nga, na-attendiran ko nga, seminarhan leaders, kailangan ang leaders pero may new challenge siya ginahatag. Kasi ang leader, kapag waray new challenge siya ginahatag, naging stagnant. Naging stagnant kita. So kailangan may adapt or may new set of challenges. Kasi di da kita na-grow. So you must understand that pain sometimes comes from different areas of our lives. Aton family, aton sangkay, aton workplace, sa ministry, finances, and sometimes it comes from our own wrong choices. So we need to humble ourselves and accept them. Kailangan i-humble natin atong kalugaringon. Nga nag-accept ito nira. Nga no bugto. Nga ito nga tanan nga nangyayari aton temporary la ito niya nga tanan. Temporary la. Whatever situation yung may nakita yan na temporary la ito niya. Diri ka nila forever. I just want to remind you hining a verse. Ani? 2 Corinthians 4:16 to 18. Naya kanya da. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Verse 17. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produced for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Listen, this is from Paul's perspective. Nga ang mga trials and mga challenges nga iya ginaatubang is gutay lahiya. Bugto, diri madali magamay dan sugad nga perspective kan Paul. Pwede dako naton challenges haaton pagkita if we are away from the Lord. Pero pag harani nga ni kita kan Lord, He Lord na magnipaya aton life tanan na appear nga small. Pero pag harayo kita kan Lord, bisan guto ito nga problema, dako ito para aton.
So, para ang tanan nga butang ma-appear nga small, make sure you are closer to God. Kasi kung aron harani ang imo, hiyaan dako. Diba? Kung harani nga kan Lord, sure dako, Lord da imo. Ang mga problema nan gugudti itong tanan. All the other things, na they become small in the presence of God. Pero pag harayo ha kan Lord, bugto, tanan mabugat. Waray ka la para sahib, warayan ka nagana, dinalak masulod. Warayan ka la pan-snack, di ka na magsisel group. Waray ka la allowance, di ka na may eskwela. Amoy ito it nangyayari. Kapag harayo kita kan Lord, mas dako ato na itong problema. Pero pag harani ka kan Lord, bugto, it will be different. Tanan ma-appear ito niya good day. And pakiana, kanino kaya na harani? Mas harani ka ba kan Lord or mas harani kita sa mga problema? Diba? Ito lang kailangan natin maintindihan. Now, as we continue the story of Job, he was constantly being condemned by his friends. Actually, ako naiisip nga, sometimes may mga tao talaga, be grateful kung may friends ka mo nga nag-encourage. Kaya na may mga sangkay nga hirapaan nag-encourage siya ato ng mag-himoin malain. Kan Job, friends, ang tulo niya nga sangkay, ginko-condemn niya. Ano nila condemnation kan Job? It happened to you because of your sins. Nangyari to imo because sala mo. Namatay ito iyaton kay sala mo. May nangyari iraton kay sala mo. Condemning ang ira mga words kan Job. Instead of comfort, ang nila ginhatag kan Job is condemnation. Kaya amoy niyan ginyakan ni Job. If I only knew where to find God, I would go to His court, I would lay out my case and present my arguments. Ginsettle ni Job iya mind, nga iya dispute is not with men, but with God. Kaya di na iya magpinaka-istorya na iya mga sangkay, hagin ko condemn lahiya. Gusto niya maka-istorya hi Lord, kay maaram iya nga kan Lord an iya, kailangan niya kan Lord iglay down an iya mga arguments. Si Lord an iya ginbibiling-biling, di rin na niya mga sangkay. Nawarayan na hiya ganan iya mga friends, nga nagko-condemn la iya. Ngan, verse, chapter 38 han Job, verse 1, mabasa natin nga that the Lord came out from the storm. Gumawa si Lord out of the storm. Ngan, gin-question niya ni Lord, hino ba ini nga namimiling haakon? Hino ba ini nga nagque-question haakon? Kasi maram ka mo, Lord, Job nga di nga part han iya life. He lived a righteous life. He feared God. Pero, waray nga iniya sugad nga intimate nga relationship nga dakan Lord. Kaya nasingi Job, if I only knew where to find God, I would go to His court. Ginbibiling-biling niya Lord. Sometimes ito mga feeling nga, where's God when it hurts? Hain ka Lord, hantay nga kailangan ko ikaw. Why it feels you are hiding from me? Why it feels like di rin mo ginamatayan akong mga prayers? Why it feels nga, bigin pangabayaan mo ako. Di na may mga times nga umagi ito aton kinabuhi. Ay mga times nga na-experience ta ito niya nga sugad dito. Ano bugtoan gusto ni Job mangyari nga di? Gusto niya in personal encounter nga dakan Lord. Gusto niya ma-meet He Lord personally. But the good thing is, di rin man maaram ni Job kung hain He Lord, pero He Lord maaram niya kung hain ni Job. Maaram He Lord kung hain ka. Maaram He Lord kung ano nangyari hain mo. Yan, finally, nayakan ni Job. Nakikistorya na iya He Lord, nga amoy na-realize, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. It is one thing to hear about God, and it's one thing to meet before God. Pwede ka makabatikan, Lord, during Sunday services, mga preachings, mga sermons. Pwede ka makabati about kan Lord, pero waray mo ya ka-encounter. And you will never change. Having knowledge about God, waray ito impakaaton. Pero pag ma-meet mo He Lord personally, bugto, it will make all the difference that you want. Kaya ako, I'm saddened sometimes to see too many Christians coming to church every Sunday, coming to cell group, tanan nga cell group nga nakaschedule, but waray impact ha spiritual life. Because
may dala kita knowledge about God, pero waray kita mag-desire nga mag-amadal kita encounter kan Lord. Kaya nanlalamig kita eh. Kasi waray impakaaton ang preaching, waray natin ka-encounter Lord personally. Pwede ka mag-attend, damo nga preaching, damo nga Sunday service, mag-take note ka kung gusto mo. Pero if you will never desire to meet God, to encounter Him, waray talaga bugto mangyayari. Waray mangyayari aton. Kita abugto, before Job naka-experience ang losses, before Job ginstruck ang terrible disease, an iya na realize na babatian ko la ikaw hadto. But yan na, Lord, nga adi ako pain, na-experience ko na ikaw. Kaya ang pain niyan, nag-invite ito nga magamedera intimate encounter nga dakan, Lord. Intimate encounter nga dakan, Lord. Amo ang goal ni Lord, kaya ano ginalaw niya ito, kan Job, because God wants intimacy kan Job. Diri lang nga magkamadian knowledge about God. Through his pain, Job got to experience God in a very personal way. He came to know Him deeply and intimately. So God allowed this pain as an invitation to come to know God intimately. Yan na, mostly aton head knowledge nala about aton kan Lord. Kaya dry kita masyado. Daming dry nga Christian. Damo ora-ora. Pero ang encounter ni Job kan Lord, it brings three things sa iya kinabuhi. Ano ang una? Inner healing and restoration. Bugto, diri enough nga gingawas mo lang mo pain. Kailangan may dito doktor nga mag-heal. Kailangan may dito magdidil nga na. Kailangan may mag-heal hiton. Ngan amoy ni nangyari kan Job. Job was healed from emotional wounds. He was set free from condemnation and mga negative words nga nabatian. Ikaduha, character transformation. Job was humbled. The verse 6, na-realize niya nga, Lord, mali ngayon ako maginginakan about ta imo. Na-humble niya, na-transform niya. He realized his arrogant attitude and was humble before God. Nga ni katulo, intimacy with God. Dili niya na-realize nga, it is in pain nga ma-experience niya ang nearness, nga closeness nga dakan Lord. Aada nga adida niya ma-experience. Nabugto, may dapat didiha aton kailangan mo inner healing. May dapat didiha aton kailangan mo mabalik ani mo, ma-refresh ani mo heart nga dakan Lord. Kasi bangin nagipinadayon kita pag ministry, pag himuhan vision, pero waray na ngayon mo kasing-kasing talaga nga dakan Lord. It will only happen bugto when you realize your need of Him. We need to examine our hearts. We need to look at our hearts. Kung Lord, tama pa ba ini nga akong kasing-kasing nga imo? Ikaw pa ba ang gindi-desire hini? Ikaw pa ba ang ginigugmay ni ti upay? Ikaw pa ba na akong ginkakabisihan? Ikaw pa ba ang thoughts sa akong mind? Ikaw pa ba ang desire na akong kasing-kasing? Kasi bugto, God wants to win the world. God wants to win the city of Gatbalogan. Pero kung na natin kasing-kasing kan Lord, sugan lahaguti, dirito natin kaya. Kaya, nag-slow down na nakitahan niya na kay damo ang mga leaders nga nanluluya liwat. Tapos, akala natin kontento na kita, okay la, makag-journal. Bugto, kadamo ko nabatian nga preaching na we really need to have a personal encounter with God. Diri la di at church. Desire an encounter with God, ay mo personal. Worship Him. Be true to Him. Make your personal relationship kan Lord authentic, real, ungod. Ito nga, bugos mo kasing-kasing ang imugin pa ginhatag kan Lord. Don't just listen about God. Desire to encounter Him. When you worship God, it must be your goal to connect to Him. Kaya kasi harden it aton heart. Madali ma-harden. And if you desire an encounter with the Lord, make sure nga gina-admit mo nga you really need it. Kasi, nadiri Lord na napipiritan. Anong udi kasing-kasing nga makaka-encounter kan Lord? And hungry? And nakaka-realize nga kailangan talaga niya, Lord. And you must see Him as the only one who will satisfy your heart, who will heal your heart, and who will ignite your heart. Ayaw kita pag may self-reliant nga, pag makahuman la ako journal, okay na akong fire, o okay na outro na akong first love.
We don't have a fire in our own unless we receive that fire from God. Ang aton passion nga dakan, Lord. So the point here, ang pinaka-main message sa aton niya na, di ka ba nasasaktan nga nanluluya ka? Di ka ba nasasaktan nga sugad na lahitot imo kaya ihatag kan, Lord? There must be pain out of our disobedience. There must be pain. Nasugad na lang ito aton kay hatag kan, Lord. Kasi kung waray bugto, gapadayon lang ito naton. They will not be able to do the things nga ginatapon ni Lord aton. Now, if you feel that, kung may nangyayari sa imo life, let it be God's invitation para dumaof kita. Maging intimate kita o iya. Worship God with all your heart. Don't focus sa tao. Don't focus sa music. Focus only to God. Kaya nabugto, let's all stand. Ngayon, let's pray. Let's ask God, nga Lord, draw me closer to you. Once again, I want my heart and your heart to be one once again. I want to meet you once again. Pwede ba bugto maging ungod ka imo pagdahop kan Lord? Pwede ba maging dadon mo imo ungod nga kasing-kasing? Pwede ka ba mag-worship kan Lord yan na even without the music, the song that you wanted to hear? Pwede mo ba ipakita kan Lord kung ano talaga nadaha imo heart? Kasi damo pa ang gusto ni Lord imo na imo. Naikatan ni Lord nga you have the potential. God wants to see you nga nag-grow, malipayo nga nag-serve iya. Pero bugto, I think, kailangan mo anay ma-heal. Kailangan mo anay ma-release from your own struggle. Kailangan mo anay makagawas dida. Maging impression ka na imo own emotion. Maging impression ka na imo own problem. Bangin consume ka na thought, mga kalibutaron nga buta. Maybe may mga little idols kita atong kasing-kasing nga. Kasing natin okay la. Bugto, ano ba ang nakakalipay ay imo kasing-kasing? He Lord pa ba ang nakakalipay? Or may na iba nga buta nga imo gindi desire. That's why di ka na nag-grow. Bugto, God is inviting you. God is inviting you. You are not made para didala. Can we just humble ourselves to God? Can you connect natin itong kasing-kasing nidakan, Lord? Can you lift up your hands and surrender to the Lord? Sige, ataasa pa. Ataasa. Your two hands, sige, ataas nidakan, Lord. Yan, surrender nidakan yun. Lord, yan na, it akong life. Igahatag ko inibugo sa imo, Lord God. Now, release everything that is in your heart. Let us confess nga, Lord, ini nga mga putang amoy ni nakakaula nga akon pagtao pa imo. I-confess naton nga dakan, Lord, Lord. Amoy niyan rason nga nagkakaluya ako. Let us confess our sins. Let us humble ourselves, igakan, Lord. Let me the way you do. Remember His love for you, bugto. Even after we fall, even after we have messed, even after hantaran na ito ni mo, wari magbago ang love ni Lord. Yan na, i-desire na ako. The Lord, I want you and nothing else, oh God. I want you, I just want you, Jesus. Yes, Lord. I heard you say my name. You brought me where your blood. You made me desirable to you. Draw me
to love me the way you do. So much patience, so much mercy. You made me desirable to you. Before I ever told you yes, you chose me. So much grace that I could not resist. I heard you say my name. You bought me with your blood. You made me desirable to you. Draw me to you, Lord, to the chambers of your love. Is a place where I am one with you. Draw me to you, Lord, to the center of your heart. Is a place where I am alone in you. Draw me to you, Lord, to the chambers of your love. Is a place where I am one with you. Draw me to the center of your heart. Is a place where I am one with you. Draw me to you, Lord, to the chambers of your love. Is a place where I am one with you. Draw me to you, Lord, to the center of your heart. Is a place where I am one with you. Just allow the Lord to speak to you. Just allow God to release you. Just allow God to set you free. Just allow God to heal everything that you have in your heart. This is the right time. And this is the right place, Bukto. Ngay gagawas mo tanan nga dakan, Lord. This is the right place, Bukto. That you can be honest before God. The Lord, I want to meet you one-on-one, Lord, in your presence. Abandon me right now in your presence, oh God. Abandon me in your presence, Jesus. I will not let go unless you fill my heart. I will not let go, Lord, unless you satisfy me once again. I will not let go of you, Jesus. We don't want to go another day, another cell group, another day of work, carrying all these pains, all this struggle in our hearts, Jesus. We don't want to do the ministry with a discouraged heart, so God, with a frustrated heart, Lord. You want to be refreshed in your presence, oh God. Jesus, Lord, This is where I belong. This is where I we want you, Jesus. We humble ourselves to you, God. This is where I belong. But though you belong to the Lord, you belong to that place. And you can be vulnerable. You can admit nga, Lord, amoy nangyayari ako kasi. Nagugulaan ako, Lord. Napufrustrate ako. Nasaktan ako, Lord God. You can tell God. You can admit before God what you really feel inside. And allow Him to heal that. Allow Him to speak life to you. Allow Him to embrace you. This is where I belong. This is where I belong. This is where I belong. This is where I belong.
belong. This is where I Belong. Amoy nakikita ni Lord. So many of us are discouraged right now. So many of us here are trying hard to stand firm, but you're losing all your strength. So many of us here are only living for survival. So many of us are hiding things inside our hearts. So many of us, pwede na lang kita little hope haton kasing-kasing. Bugto! Na-hurt eh, Lord. Nanakitan kita niya nga sugad kita. Nirito siya, gusto ni Lord. Kaya He want to heal us. He want to restore our heart. He want to fill us with His love and His presence. You don't have to go through life like that. You don't have to go through life alone. There is a place for you, Bugto. This is where I belong. This is Iyak ka na presence ni Lord. Lord, I belong to you right now. This is where I belong to you. This is where I belong. 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 Just feel free, Bugto. Just allow your heart to connect with the Lord. Allow. Just let it flow. Don't hold back. Just relax. Relax lang and focus. Continue. You are going near. You're going near to God. You're going near. Go higher. Higher. Just let it flow. Just let your worship flow. Let it flow. Let it flow. Just let it flow. Yes, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Just listen to Him. Let it flow. Go higher. Just focus. Don't hold back. Don't hold back. Yes, Lord. Jesus. To the center of your heart, it's a place where I belong. With you, draw me to you, Lord. To the chambers of your love, it's a place where I want. With you, draw me to you, Lord. To the center of your heart, it's the place where I belong. With you, draw me to you, Lord. To the chambers of